Normal kenyam biak mal ka Nur Online TV channel ka jan gwas me bana roche me bana jaling ka kwi mal ka ke tuman peace initiative and lat ke re wecha ka Kenya ka kwi sas Sudani ke bonten content rar te kan la trecha karon kin dang ro wal badak te ka raj mi cha ko lat gwas me kumen ken dier ken ka ta dan en te ka bon mi cha chak ala bon dial te rar chigoro moy ke bon kel ka chikene kuin kwar no ban raje me ban jakwen kel kan kono re ra kene me mi jira me jidit kan Nur Online TV channel goro no jin bi janyo nas ko ken ka shuje paru jeno bi subscribe ku comment ka ku janyo ne ko ken lera me mugor liang roj mi chalat ka jen kwi tuman peace initiative no roj dana cha gor ka jagwasa me chalar ne na tumani peace initiative a government team concerned about opposition rebranding to UPA. Ala bon dung sa Sudan and chure within winimika to money waken dierken kadobadan and chibon chicken bon den chicken and yokomishakana. Ano. Kan and bon te pin kirma yadit re malka ka kinya chikaraja mo chikana kwen roj michalat gwasame and wude me la paganda mum kana kwalma nyang no kanetin kontin cha kwan la head of government delegation la pagana mum te kasoma no jente shwe gwasame kwalma nyang jente sham gwadame en pagana mum te kasoma kwalma nyang ajaram danan jen pin salva keme yadit awrai che kulat gwasame ka kwibun ga manana pa chaka ka netin kon ka bondang ngwan ki ditin content rar tin kwa mal mo kwa ile lat eno ka dobrana chalat ka je gwasame chana wo ka manana chalat gwasame ka tumana peace initiative en ne ko la jikume dier kana long ko gui kana no an bon dana pa chak kana ne buka kula ta kadol ka kwi ko shika la bon dan cha cha ko kan yigane cha kwar kan kula tijina na kan den kontin la kwar ke ramadana cha kwan la kwar nan ja kwan ka bon dan wan ke detin kontin shiwrai malkanami gwadan wa malma wajalatin no cikan kula tijina na ramadana cha kwan la kwar ko pagana mum na kwan la kwar ne enjen bakula raj alaran bon kamandana pa chaki bo raj alaran bun ka soma no ko bon pa cha gwasame bon nan chal ka UPA United People Alliance ka pai kel changa bangwan ron ken dangro de nin gwada ne chaken na motin na me men cha kulat gwasame mu kono gor ko na ngai kan kwarti ala kwarto kono pai ko gwasame ne ko sha United People Alliance chaje chakaken muluno emat bonne tin kon tin kule game kitin kon te ka dol ke kuma sa Sudan ken kulano en pagana mum jen baraja laran soma ke baraja laran UPA chawra mo chaje tobno ko mi baraja laran UPA che baraja laran soma mi montame kani be mal dana gorke be jeyar ko dob dana chicken lat keje ana ko mi lat ka duor gor jeno baje realika en bon di alan kon yolen mat teken ke michel ga UPA nyodo je gwano chimala mo che bo wewen yamono chicken lar gwad menena you know the government of South Sudan delegation questioned whether it was still negotiating with Soma group or with a new movement called United People Alliances, which according to him is a political military organization. En bondanen cha pagana mum cha ekwainten la UPA ko jen tega Soma wa bon dung deine ne dang deine bon dang wan ke bonden kono ya gagrare which ka South Sudan tin kumala gor tema ke kum South Sudan wa jala kwarieno deini kendial ma deini kendial wa jala kwarieno en pagana mum no shela do shikanon ko de kan lat no we had explanation over explanation from the opposition that the UPA is not a military organization, but that it is the same group of armed forces that were in Soma, as well as the other group, and all they have done is united themselves. Ala kene kume kene men chikana linga kene and bona danan kwale shole UPA pai kwan kene shi organization dung deka dung no ema de ni
diaten kon ka kan bonten kon tin tere mal kan wini mi lo shi kan gurumi kan yale kan mat shi kan de ni kan yale kan mat go haskel ano ajana mat de ni ken cha chulat pin pagana mum ajen dobran ni kan lat ke je kume kon dier ne lonko en mume ne me kien bona me waje chak rewi ka Nairobi ka Kenya ano aka kene miling aname ejen dobran chi kume sa Sudan cha riak ka je ano re wicha ka Republic of Kenya ajene dier ne ka je ngumi let kan bon gwa kel ka je mo bi kana mo bi ka deni kan mo la gwa kel ba mo ka kwarian the government has requested a response from the Kenyan authorities regarding the formation of the United People Alliances, UPA Nairobi. Point kuma South Sudan, cewar ga jak ki kene gone kuma Kenya ko bane lar mandanan chak organization me mishal ga UPA ne ki par ne me kwinne ya ano charaje mo chaje kweni no so ko kwijemo chana milinkel ala UPA comprise four groups, namely the Real Sudan People Liberation Movement, South Sudan United Front Army, South Sudan United People Liberation Front, and National Salvation Front Revolutionary Command Council. Chicken larno chicken no more chicken will gwakel. Okay, mangor ko ala UPA ka bon dangwan kan chali UPA on tin de pin soma. Ken chot ken tialin kan bonati kan bonan konan kulita kamal lat ka kambien ke kuma South Sudan bonan yam mishala Real Sudan People Liberation Movement RSPLM bondo dien South Sudan United Front SSUF ke South Sudan United Front Army ke South Sudan United Army bonen do dien South Sudan United People Liberation Front UNPLF kan bondo dien michal kan National Salvation Front Revolutionary Command Council NAS KRCC chikan chu gorno bekan bon ken dial bekan gala gwa kel na mone jenda nan men cha ko ne kan de kontin ta kai UPA ke bon danan tipin pagana mum gwa semene ko jaram nan cha konya la kur no shi raman shalke deputy chief mediator no Mohammed Ali ana ajana ne ajane do branan shakana me ajane lel ga je ka kui administrative purpose ke do branan de ladde ga let ke je no COA ngada mi din mo organization mo dong mi tem din mi de lel ten gor ga jen go ba dubri kono bina jal ka je ko bu yu churai ka tokel chablo gor no bina roi ka tuk dial jen dan ko fom ga je en UPA ko shi kuma so san ci kan lokatam no shawun ne gwad me shinere contain la opposition she can rajma je kan chulat and do dan lat United People Alliance no akani she mala lat ka me she jabi yar duno man ne bonda gwa kel karwada man gone ko kum sos dana kel jen lod ne mone shio te mro den mane lat ka je na mane so ajen dana shalat duno kum sos dana di neme ba mal ba je yar ko sharun mu ka bondo den mu kwine ka kwije mo gone yo bu kuma Kenya man wa organization wa shak dore men kule ramnana kule la mediator kine de kono non kamal wa kuma radian wa nyong misha gemoni tem shale UPA me ke an organization shale United People Alliance me mkwine tara mo wa chakre wujin wini mi akane gone yobne gone explanation midit ko shine go do bdan de ke de ni kende kan ngamat kel gaje name agenda nan shalat kan gwasa mi kuma so sudan ni kan der kan ko name ba mal ba yar la mal tuman peace initiative lat kare wujin wini mi gwa min shar garping gwa me ko comment ko share ko subscribe and be ataka mal bye bye